داخویانیش بورaya giştî û rêxistinên mafên mirovan û jinên yên cîhanê. Beriya çend rojan bajarê Efrînê dagirkerî şahîdî sûcekî din ê li dijî mirovahiyê pêk hat. Li dijî gîhanê bêguneh Şêrîn Oso ya 19 salî ya ku bi xwînsarî bi guleyekê di serê wê hate kuştin. Paşê eşkere bû ku ev xeleka dawîn a zincîra tundutijiya ya li dijî wê bû ji ber ku nîşanên îşkence û lêdanên li ser laşê wê hatin dîtin. Ev bûyer ne bûyereke tenê ye an jî tesadûf e. Lêbelê ew sûceke plankirî nîşan dide ku bi zihniyeteke bavikselar a têkçûyî hatiye plankirin ku destûrê dide mêran her tiştî bikin. Heta ku jiyana mirovekî bêguneh bistînin. Ku tenê sûcê wê ew bû ku ew di jiyaneke jinawirên ku laşê wê dixwarin û ew dikuştin de dijî. Li cîhanê ku jin têne kuştin û rûmeta wan tê binpêkirin, mirovahî bi xwe tê binpêkirin. Ev sûc wekî xwekuştin tê belavkirin û hawiltê dayîn ku rastiyê veşêrin. Ev yek polîtîkeyek sîstematik eşkere dike ku encama armanc dike ku tundutijiya li dijî jinan li Efrîna dagirkerî ku kaos lê serdest e. Dom bike ne qanûn hene ku tundutijiya asteng bikin, ne rêxistin hene ku mafên jinan biparêzin û piştgiriya wan bikin. Bervajî vê sûcdar ji cezayan direvin û sûcê wan ji nedîtî ve tên hesabkirin û bi hincetên çêkirî têne rewakirin. Em jî ji Helebê û li ser navê Kongrastar kuştinên bi zanebûn ên jinan bi taybetî li Efrîna dagirkerî bi tundî şermezar dikin. Ev kuştin asta trajedeyê eşkere dikin ku ji nebûna qanûnên ku statûya jinan dibin hikûmeta heyî ya hişk de diparêzin derdikeve holê. Ya xirabtir jî ev hikûmet israr dike ku jinan ji mafê wan ê bêguhneh bêpar bike. Duh biryarek hat dayîn ku mafê weleyeta zarokên dayikan ji destê wan tê girtin. Ew jî xizmên pileya duyemîn û sêyemîn re tê dayîn. Ev asta paşguhkirin û bêrêziya hikûmeta demkî ya heyî ji bo qanûnên ku jinan diparêzin û armanja wê ya domdar a marjinalîzekirina rola jinan di jiyana civakî û siyasî de nîşan dide. Em piştras dikin ku ev sûcê sîstematik şerm û sedemek şermezarkirinê ye. Ev ne sûcê yekem ê li dijî jinan e û ne jî yê dawîn e ji ber hişmendiya hişk ya hikûmeta demkî ya li hember jinan. Em bang li hemî rêxistinên mafên mirovan û jinan dikin ku bi lestev bigerin û ji sûcdar, gujer û yên li piştî wan hesab bipirsin. Bi taybetî ji aliyên ku piştgirî didin û van kuştinan rewa dikin. Em her du bere dikin ku jin cewherê jiyanê temsîl dikin û ev sûc binpêkirina mirovahiyê ne. Naş kuştina jinan re, na ji polîtikeyên sîstematik ên li dijî jinan re, jin jiyan azadî, Kongrastar Heleb 21/12/2025. Temaşevanên hêja beriya niha ji xwe daxuyaniya Kongrastar hebû di derbarê kuştina jina ciwan ya binavê Şêrîn Oso li Efrînê guherî dawî temenê 19 salî bû hatibû gulebarankirin ji bonakê em vê rewşê nas bikin helwesta xelkên yan jî taxên Şêmexsûd û Eşrefiyê nas bikin em ê berê xwe bidin cem nûçegana xwe Jacqueline Brimol gel me hazir e. Jacqueline dema te xweş be. Binpêkirin, kuştin, revandin heta niha jî li Efrîna dagirkirî berdewam dike. Ji xwe ev her du taxên me yên Kurda li Helebê piraniya wan hemam dikarin bêjin kesatên koçberin ji Efrînê koçber bûnin û li wê de bicih bûnin. Ji bo vegerê ji bonakê binpêkirinên gol li wê herêmê yan jî li Efrînê berdewam têne kirin çi dibêjin helwesta wa çi ye kerem bik. بله دماتشی خوش به آراس براستی ایرو روز لسر خاکا سوریایی ربازن در اخلاقی لدجی جنان کو پیکتین هینجی بردوام دکم تایبتی کو تاجی بحثی کره لهرمن داگر کریب تایبتی لعفرینا داگر کری کوج عالی دولت ترک و 8 سال هاتیا داگر کرن جد دسپیک کو عفرین هاتیا داگر کرن حیا روجا ایرو کریار بن پیکرین در حق سوجن در حق مروان همشی تایبتی لدر حق جنان هینجی بردوام دک چی کشتن رواندن تجاوز کرن هر وکی دشی یعنی اف بن پیکرین تایبتی لسر جنان هنا جی ایرو روز لپیشیا چاوی هر کسی لپیشیا چاوی جهانی تایبت جی حکومت و گوهز هنا جی اف بن پیکرین بردوام دکن جبری کو هر کس
مافن رخصتنا مافن مروفان جی کو بحث بکن هر کس بدنگ مایا یعنی اف کریار کشتن لپیشی چاوی هر کسی پیک تین نکرن ل هر کس بدنگ مایا براستی جی هری داوی جی ایرو جی اشخا کنگراستار یا بازار حلب بتایبت لطاقن شیخ مقصود اشرفی اشخا مداخیانی جی بواره پار وکر بتایبت جبو کشتنا جنا جوان آبناوی شیرین اوسو کو او جی جنافچای جندریسی عفرینا داگیر کریا کو او جی بتمنی خواهی 19 سالی کو هاتا کشتن بیکو صدم هبه بیکو حیانا هاجی کسی کو دستی خود خوینا ویدا جی هبه جزا بربه براستی یعنی دست بیکا کو عفرین هاتیه داگر کرن حیانا هاجی اف کریار هنا جی بردوام دکن ایرو جلوه درب تایبت لقادا جبانات به دهان جنین ریخستنا کنگرستار مالا جنین جی کومینگان جی پارتین سیاسی ایرو بدهان و دره کمبون وانجی بداخویانه که او کشتنا جنا جوان وانجی شرمزار کرد همجی بانگ لدولت نافنتوی کرن لریخستن ماوین مروفان کرن که ایدی او کشتن بن پیکرین تایبت کل سر جنان به سوریه دم بیشن لحمی باجار سوریه همجی دانگر کری کو پیکتن کو ایدی ون راوستاندن نهاجی به مرای اوجی اندام کوردیناسیون کنگرستار نرگز بکن اوجی مرای کامی هین زیادتر هر وستوان وک جنین عفرینی لوی داره او چه بیشن هوا نرگز کرم بک و داره دم باش ترم دم باش هوا نرگز شخوان نهاجی و داخلی هم زمان عربی هم جی کردی دا ایرو روز وقت جنن عفرینی بتایبت این کوچبر لندر شیخ مقصود اشرفی هم شی جنن لوی داره ایرو روز و اف بریار کشتنا شیرین اوسو و داخلی که شرمزار کرد اون چاوا وی اکید نرخینن سلاف رز امجي وك حركات كونغراستار رخصتنا كونغراستار بتايبت لطاقة الشيخ مقصود اشرفي بجار حلبة وك رخصتنا جن ايجو تواهي جن دبن و سيانه دا كارو خبط خاطن سيستم خاددن مشاندن برخصتن دكن ايرو جي ام دبينن بويارن جور بجور لعفرينتين تشيكرن عفرينا داگر كري ايجو 8 سالن قالي عفرين جي گوشبر بينه جوي دمه ده حتى روجي ايرو قتل عام لسر قالي مالوداريتي تشيكرن گوشبر هات تشيكرن چل شه باید به چل عفرين دبه برای خدان حلبه جیلی اما امی ام دبینن ت قانون ت ماف ایگو گلمه لو داره به پارزه جنان لو داره به پارزه ام جور جور دبیسن جار قتل عام لسر جنه تی چیکرن رواندن جن تی چیکرن کشتن جن تی چیکرن بلکه هری داویل و دحی دو حشت مهدا قتل لسر جنه که هات چیکرن ایدو 19 سالی به دست ظلم به دست مالبات به دست ایگو پشگری دایگو به برح بجدان قتلك السجن كدا تشيكرن تم مفتتنا تجني بكوجي تم مفتتنا قتل عام السجن دبن تندي دا بالنوي عادات وتقاليد بالنوي هشمنديه الظلام ايغو حشك السجن تي مشاندن يرو بدست الظلام جنتين كشتن والسرنسر سوريجي بوير حتى روجي ايروجي هاي لت قانون ايغو حكومته و هزغو كان بجني بباريزي ما في انسان بباريزي جن خو پرورده جم خو جيانا خو جن لجيانا خود پرورده زارو که دیده چه کرن لهین جی او سیستم هایی او جی سیستم دستلدار ایگو زیده تر حشک ایگو نکانی جن مافی خوب پارزه نکانی حقوق خوب گره لهین سروی کریارن کشتن تین داین کریان لیدان تین داین لیدان به ماف به حقوق لسر جنه دیدن مشاندن هر زیده لوی داوی ام دبیسن قانون درد کور ایگو جن نکنه مافی خوب پارزه نکنه زارو که خوب خوازه ای زیده تر ظلام را درد کویش باورا کالی وی را درد کوی اوجی تحقی جنه ناپارزه اوجی تمافی جیان ناپارزه او ایگو کانه به جن بخواه زارو که خوب پارزه ما خودی مافی خود در کوی جن بخواه لام و قانونی ایگو درد کوی لهمبری جنه اصلا دا بکارتینن لهمبری رخصتنا ما بکارتینن لهمبری سیستم ایگو جن آزاد بکارتینن نخوازن جن سریح ده نخوازن جن خودی ماف در کوین لهین جور به جور قانون سر جنه تیبت در دخینن اوجی هشمندی ایگو بسالانه ظلام سر کار دکه ایگو بسالانه سیستمی هایی جنه تحمیش دکه جنه بی مافت دکه به اراده دکه لام وک حرکت جن ایرو جی مداخینی کده به هلوستا که امکانه به هین زیده تر مافی جنه بپارزن حقوقی جنه بپارزن و ام جی دبین ام وک جن لکدری جده به وک حرکت جن ام جنه بپارزن خودی جن در کون ام دنگ خبلن بکن جبگو ام بگینن مافی خواه بله اشخا تبحث كره انه تهندر سوريا نودا
تبي كو اف بريارن كو حكومتها وجهز دردخينا كو تمامي يعني رولا جني تدنامينا ما في جني تدنامينا هاي داويجي كو زاروك لدايكا ناكبن يعني هون وكا حركة كونغرس تايبت لهندر حلب دو هون جبو في كيفان برياران تايبت تهندر سوريا تشد بيجن تايبت جي بانجي واجبو حمو جنين سوريا جخا د قانون ما يوك حركة كونغرستار د قانون ما دهنا ما في جن ايجو كانو زاروك خبا بارزه سركه زاروك لدايكه دكهوه يعني الافجي دجي في قانون لها الوست خدار دخيلن لهمبري ما بكارتينن ايجو در دوری ما حکومت و گوهز اف سیستم هایی لهمبری ما بکارتینن لاموجی وک جن ام هی زیادتر هول دن قانون خوبک بینن لسرانسر سوریه توایی ايجو کانه به جنه به پارزه خودی مافتر که زارو که خوب پارزه هلوست ما بانگا مج حمی جهان رجی ام دبین حتی نگو اف هشمندی هيا ام الهمبری خب کار بکن ام الهمبری اف ذهنیت حشک ايجو سرجنه بکارتینن ام الهمبری هلوست خادر خینن کارو خوات خب هی زیادتر د ملی رخصتنی د ملی پرورده د ملی فکری د ملی ایدئولوژی د هی زیادتر ام جنه به پاریزن ام برخصت ممکن توعیه که زیادتر لام د بینن د اصلا گشتی سوریه داجی اف بویر انجور بجور در کون لحم سرانسر سوریه چید به نه تنج بو عفرینا داگر کری لحرجی که ددن چیکرن لتم مافت حقوقی و مپارزن تنانه ام جی وک حرکت ام قانبن اف حقوقی هی قانون هی لسر جهان گشتی بطبقینه جالك سباس دكن سپاس ساعته وخشبه بله أرس بفي أوي كو إيرو روج جبو أف كشتن كل عفرين بتايبات سرجنان تينا كرن إيرو كونغرس تارجي بفي داخياني أفيك شرمزار كر همجي هولدان وان هنا حرجنا كل كدري باكو تندير سرتي مشاندن كوين حرج سوري كوتشاوا جن به ما فيشتنا بيرول هشتنا همجي بتايبات لهري من داغر كري کو بیس دم بیسوج جن تینا کشتن تینا رواندن یعنی به وی آوایی جنا کو تایبت لسر فکر و رامانا آزادی سر فکر و فلسفه ری بر عبدالله اوجلان کو خبرورده کریه ناس کریه ایرو روز ام دبینن کو بیان و منا جبو حمی تواهی جهانی همجی دهندر سوری ده کو چاوا کانه بخبری خستن بکه جن لدردوری خا بحمو بکاتین کو بری خستن بکه رول خا دهندر ام بیجن کارو خبات هندر هرمن خا جی بلیزه به وی آوایی ایرو روزی کنگرستار جی بداخیانیه که تندی ام بیجن کشتن رواندن بن پیکرین کوب تایبت سر جنان تینا کرن ایرو روز وانجیل و داره داخویانه که او یک شرمزار کرن بله جاکلین بریمو نوچگانا مج باجار حلبه تایبتیل تاخش مقصود گلکی سپاس جبونا که تو میوانته گو رو شهری داویا هر دو داخانش مرا راگهاند گلک سپاس